Jedan dobar gest i valjan gest i vlade Srbije da pomogne poljoprivredi, da pomogne sve mogućnosti i potencijale da to odradimo kako treba. Kažem, sve se radi krajem 23. Vrlo je moguće da zbog toga što 13. bio i ne praznik, nego i neradni dan, da se to možda i produži, da učestvuju, kažem, poljoprivredna stručna služba usmerava i da to bude sve valjano kako treba. Uslovi su da će se taj merkantilni kukuruz uzimati. To je taj detalj koji nam možda i najmanje odgovara, jer najveći broj tih distributivnih centara je uprava, da već sada počnu da razmišljaju o toj temi. Morat ćemo da se organizamo prema onom centru gde nam ministarstvo kaže da odradimo kako treba, jer to nalaže država. Sada dajem reč. I opštinu Bojevac. Javnim pozivom je u stvari definisano da se bespovratno poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom mleka, njihov je uslov da mogu da konkurišu. Ono što je potrebno takođe da su upisani u registar i zadnji uslov je da nisu korisnici državnog zemljišta. Kao što je Dragan rekao, prvi filter za tu dokumentaciju, koverte koje su poslate preporučeno, gde stoji i datum i vreme, znači po tom redosledu, unosimo jednu tabelu, jedno zemljište gde se proverava da li su oni koristava, da li su ostvarili premiju u toku 2000. Ono što im je potrebno dokumentacije da bi podneli tu prijavu i veći je broj korisnika premije u odnosu na grad Zaječar. Mada očekujemo da je to grla koliko imaju, na toj potvrdi mi proveravamo, tu su sva grla koje su na gazdinstvu i potvrda o broju grla. Dokumentacija ne sme da bude... Nakon toga pravimo te Ministarstvo poljoprivrede do 1. decembra. To znači da nam uprave povratno vrate za svako gazdinstvo i tada se pravi ta rang lista po vremenu podnošenja zahteva, znači i da... Dobro, dan svima, ja službe u Knjaževcu Poliservice. Slavica je uglavnom rekla sve one detalje koje su javnim pozivom definisane i koje smo mi imali u